Kembali pi barang yang pedang sebagai pish ketuk kubor mentang janmit syawun paji kubor kibabnya ini pet syawai kimat berkongsan. Penmi keseng BJP ketuk kerteng jong baro untuk pungut ki kertang menyekun hak election checking dorbar tauan hamekelaya. Sedang kejing yalang Sustainable Finance Working Group ke Baningkong jong ke G20 hapok kejing long Presiden ke India hagoti Assam. Tep kerteng lainul ki kertong na keseng kam bat way na keseng UDP mentah kesengi. Bat penmi pajba keseng HSPDP kendon terekam. Ulaban biang bakaseng kanyai dawa ya kejela kasih jentia. Ki kubor ki babnya kesan perthe mekelaya kalanang kluj da kajing permena keseng BJP ya ki kerteng jong baro ki rupongut ki kertong menyekon hak election checking dorbar tauan. Ya ketup kerteng ke BJP lepan skema kajing elang kebalalong hanong ba adalihi pok kajing elam presiden ka parti UJP nada. Ke BJP kalau ai tiket yang rengut ki kertong kentei hamekalaya bakentup ia ke Ferlin Sangma ke ba pet nagaseng NPP. Presiden ke BJP hakajala uba Ernest Mauri unya kun na West Shillong keseng kalau penyeng ru da unong yalam bahakmat Bernard Marak banyak kun persya yang menteri rang ba ukonrat Sangma na South Tura. Umarak wasakem kendiat benai mensua batla pelak jamin pat yau. Ki babon na ki kertong bala pet seng kila yok tiket nak BJP berkentup yu MLA bela job sansin Martin Dango uban yakon naranikor udango la penyesnok bat BJP dang hakini kendiat sengi belala sawai pat nong yalam bapau khmar uba Himalaya sang pliang uba wan pet nak seng TMC oleh yok tiket ban aireng Namos Ram constituency. साठ की 60 असेंबली कंस्टिट्युएंसी लड़ेंगे. We will contest all 60 constituencies in Meghalaya and BJP will contest all these 60 seats on its own. Menteri Ketenat Ports, Shipping, Waterways bat Ayush Usarbananda Sonowal ulakentu ekonomi khmat na kiri jong ke G20 ban yatrelang ban penlong ya kerukom im kabapene kabakta ya kibriu bara. Habakran hakajingalang play jong ke G20 hakoti menteri ulaang baka perthai kade bentre ne kebenta ke imlang salang kabakoj bat ulakentu ya barok ban penduna ya kejing penmi ke air carbon. Ula pentip baka India kala pentre kambat kentiu ya keroi kapar kabane na kebenta keroi kapar hakari. Habakran hakinong thok kobor usunowal ulaang ba kajinglong presiden ke India ke G20 kalong kajing sarang yang i bangila ban penpau sya ke perthai ya kejing riuspa jongi. Hakasngi balai jong jing tep kerteng ki kertong la sakhi yalai ngut kit khot kam but way na kaseng UDP kila tep ya kerteng jong ki hakmat ki returning officer ha East Khasi Hills district kitu ki bla tep kerteng ki kentop ikong Angela Rengat wan penhun Carson Teo bat iba ke pertu na kaseng kam bat Dr. OS Jarwa na kaseng UDP habakran maklat pthai khobor hadin bala tep kerteng ikong Angela Rengat na kaseng kam ka kermen bakanyo ya kajing job hakajuk opor ukertong UDP Dr. OS Jarwa ulaang bakladai kapor ban penklanya kajing paikmat cekiseng riulum hakajela ban penyo ya ki bat ban ailat iki breu kajela ban sensyar yala kajela. Because for us our campaign from the very beginning has been based on certain principles and values and we have been working hard, we have been trying to meet people, to talk about the need to start discussing issues, to start discussing our rights. So I have been also serving in that constituency for a very long time. So it's a public support, it's a public appeal for us to come forward, come forward so that we will be able to serve the people properly. Sangu ki kertang jong kaseng Indian National Congress neri Bhoi district ne kasngi kala penlong ni kajing let tap kerteng kum ki kertang na kebenta kajing jiet nomik khmat sya ki yang dorba thau an ar hajar reply jong kajela
Kini kisah ngut ki kertang jong seng kongres ki balalaj bantap kerteng ne ka sngi ki thop ia Dr. Celestine Lengdo banyakun umsning constituency kong Rona Khamdet nanong po iba Stanley West Rambai na umroy bat ba Charles Marngar na mahoti constituency. Barok sangut ki kertang kilalaj bantap kerteng hakmat returning officer jong Riboy district. Nakaliang gajongi ngi shimi kene kalat ke kabu man ai kublai kerpang ya ki pajba jong barok santali ki konstituensi kinong tre jong ka parti kongres gajongi ringkat ki jing kerku kerdo nakaliang gajonga kumu presiden ni ai ki jing kerku kerdo ki barok bat ni donru gajinget baga jing kerman ke baskam ba barok sangut ni don hak ta katong jong gajingele gajongi. Kasang HSPDP hanya kasingi kala pelaj pejba kendon terekam bad ia katup kerteng kebaar banyakun hak election caking dorbar tauan gejela. Habakran lor ki kendon terekam presiden kasang HSPDP ba KP Pangyang ulaong ba kasang kanya biteng bandawai gejela kasi Jantia State katkum ke artikel lais pa nyepuwei jong keriti sensyari uba Pangyang ulaong ba kasang kanya persya ya kelintiral lem dadon ki kendon baklan bantek lakam ya kejingwan ki mender bad kan yai persyak jor ya kijing ti ya uranium ka HSPDP kan ya konteng ban penbet ya kijing ya kaja kaput bat ka Assam kisah ngoi kertong jong katup ka baar kilong ba martel en mukhem namau kan raw unong tho kubor balarang ba SJL pada kasit namau sunram uba W sotun namau rengkeneng bat uba S tertiang na so yong haduk menta ka HSPDP kaladap ban penmi ya kerteng jong khatwe ngot ki kertong. Foremost issue is to bring clean government, corruption-free government. With regard for employment in the state. MLA jong ka motion road ubadai ru kertong jong kaseng NPP nakal 34 motion road constituency uba gigar marthang hene kasngi ulalaj bantep kerteng yalade bat bam smai hakmat returning officer jong motion road constituency iba HK Thaba la senran ya iba gigar da ikurim jong u kikon bat kinong yalam jong kaseng bat kinong kershan hakani kasngi balaj bantep ya ka kerteng haba ai jingkran sikino tho kubor iba gigar ilaang ba lada idang syajit biang kunong mikmat syaki yang dor ba thawan gajela kathong ka ba ikwa ban pendap kalong ban wanra ya kijing tiu ya kapuli putih ka than motion road ki surok bat kiwe kabar kadega surok kasuking nidang sadin aduga tata wat ngala persang haganega sansnem atar ngimpat yoi aduka Penyasno ukertong shimet na bakmara u Samuel M Sangma bat ke BJP ukertong shimet na bakmara u Samuel M Sangma hakasngi palai ulalaj ban ya kasiti ino akam jong u sha assembly secretariat commissioner and secretary Andrew Simmons usangma unsaya koni election shaking dorbal thawan ke jela na kaseng BJP habekran makilat thai kubor usangma ulang ba ula penyesno bar kaseng BJP na kabenta ka roy kapar constituency jong u shu ulang ba kaseng BJP kan la ban job khendiat tali kisuki na rilom garo bat la benrap ru bakani kaseng kan la ban yok kambun kisuki ha kabayan nujor bat election baladap mentapan ngi pe kijinglong jingman ka sunnang shlong kijing set kalong khandai 0.1 degree celsius bat kijing thiat kalong 0.1 degree celsius kijing skam kau hau kalong ruplai nik spa menstep bat prap kandai na kispa jan met kasunnang kan rkyang bat dum lo hakikat tu kat ne kijaka Saisin pat ngi pengemai PB ni kubor jongi pila ban page hakaju hi kapor hak YouTube channel bat ru pila ban page ye kubor mana kasing ke Facebook Twitter bat Instagram jongi news shalong Shwa ban post kubukut jong tu kubor ngi page bang saisin ni kimat bakong san Penmi keseng BJP ke tup kerteng jong bar on rupungut ki kertang ban yakon hak election checking dorbar tho anya meklaya
Sedang kajing yang Sustainable Finance Working Group ke Banengkong jong ke G20 hapok kajing long Presiden ke India hagoti Assam. Tep kerteng laingut ke kertong na keseng kam baruai na keseng UDP bentar kesengi. Bat penmi pajba keseng HSPDP yang kendon terekam ulaban biang bakaseng kan yai dawa yang kejelak khasi jantia. Di perlok ketung lepois kupukut jung atuk kubor jungi bentar kejanmit haduk mengisyam yang berpilih syak sengi keblai pi barok. Cold waves can be dangerous for locals of mountainous areas, though they are used to cold weather. The biggest threats are hypothermia.